Kumbania Shimbenta ke jing lekemen jong ke jela ha ke jing daba Sun Post Nem jong ke jing yo ya ke jela ke Bapura Nagaliang jong ke Meghalaya Cricket Association kelapan long da ke program ke Compare naka jing rakhe jong ke pat ki kenhun bat kata ke long gane ke kenhun kelapan long da ke jing lech Ice Nam A segi South League District hapo ke jela kata ke long segi South League Civil Hospital kentup ru ya ke Pasteur Blood Bank ha ke balai Shimbenta ru da ki dekhot jong ke Riboy District Cricket Association ki dekhot jong ke East Kasils District Cricket Association Katura District Cricket Association bat ke All Jantia Cricket Association. La benra bat ai mensim langru daki arteligi kenhun ban ai snam a hari boy kita ka ai jingim Volunteer Blood Donors Organization bat ka kenhun ki nong thok khobor jong ka Riboy District. Tiba agak sampai cukup bol omis lo. लखन कुछ खा ले और चाहिए क्या हाँ खा तो था मैं program pula berbeza dengan television atau AI blood donation South League Jakarta, Katura, Shillong, Jawai, Bandai Nopo. Kalau pada dia enggak DCA, Riboy District Cricket Association, pasnya ban tolong yang nak kelang Nopo sebelum sudah selesai. Bagi lawat tolong ada program tersebut, kawan kalau hutang yang sedang melihat dan ada penaikan dan tanggungan tertentu di kadang-kadang program kepala pembina MCA dan di Shinkia nak kalian untuk artis ini banyak donate blood but save life jadi juga kadang persiang di Beijing persiang barat nak kalian MCA gitu lalu rupa komunitif moto yang ke MCA ke Beyond Boundaries orang persiang ini tangkut tangamaran market sulit bagi kita juga direkam hari ulang salang dan berjalan nasib di direkam jadi duduk yang MC bersang berkenal kita lah kali for COVID ini buat lah kali nunggu kita mengiap dengan society ke berita yang kali keputusan lo menjadi rakyat yang kita dapat sebuah dan jalan ini jalan dia pertama sih kalau bah ikerpat baik wala organize kepada kerja kebun di players ini kepala dan hambok MCA kemudian di district nipat la ban bertip kloy iki beri sa organize shoot berkembang besok program kat memang kepon kepada kalian MCA di players di support staff dan ke official mungkin yarap kita bagi donate ke blood save life.